Mizoram Journal chung kuate in zawa in chibai vek ule khovel thil thleng langsar zual chi hrang hrang kan hanta lang thina tunha United States President kalchuak ta Donald Trump thu le hlalam kan handa khat ta dewa Trump le a party te hian thu thar neu chu nei ve tho bok ma che ama kan pu Trump ber hi mi pui ma a in lan ri meu lo bok awang le politics lama oka a chuari lo deuh bawk awangin chanchin thar hrang hrang lo awm ve reng kara pu Trump thu hlai kan handa khat ta deuh ani khatia November ni thum sang ni somnia United States President somli parukna tur thlanna buar chuar tak nei ania Trump le a thopui ten in thlan result an pom theilowa vote rigging wanga chaklo nia Trump legal team ten an puan dum hu boruak tang tak hnuaya niruk January sang ni somni pakata United States House Joint Session mewin Biden chaksoka an puana wanga buaina chuaka mi pangala in nunna an chan pha hnuwa kha thil thleng chungchanga Democrat Peter Pelosi ten Trump mo puluya House le Senate impeach ato hnuwa Biden pro President somli parukna tura January ni somni pakata an lak lu hnu kan mi puite President diktak Donald Trump chuan White House suasanin a chena Florida State a Palm Beach khwa Mar-a-Lago a cholha damta ani kha Mar-a-Lago a akhosak tak hnu po hian Democrat Party chuan Trump a United States mi pui makta doi somsari pathum zet te von mutu hu wang na je hi hriin an la hlau em mai ni na langa politics a lo le lein Democrat Party tan har sana thlen thei hlawin an la phir chun zom zela President Office lua to lo chunga impeachment an kalpui luizel te kha thil mak top thang khovela la om ngai lo ani he Democrat Party si hal angmaya mi phiruk ching te thangkama hian Republican Senator paruklai an tol thuvea Trump impeach dulama an vote ani kha ma se Trump impeach tur chuan Republican Senator som pasari lain Trump dulo lama vote an pek angai wangin an Peter Pelosi ten an huat ngoi Trump chuan atum ni na tan thiam achang le ta ani Donald J. Trump hian record pani asiam pha tum ni impeachment to kom chun le tum ni tho thiam chang om chun ani ta ani heti hun chung zong hian Trump hian ngoi achu tlat ria ma se ama du burtu American maktadoi tam takta le khovel mun sang sanga conservative Christian de chuan Trump hi an la ui ngoi renga party thar Patriot Party din turang ten thu thang te oma kum sang ni somni pali president thanuna chu le ngei turang te soi thom ombok hetiang kara hian Trump chuan thu puan chuamu mal takero anei lo hun rei tak ngoi achu nuwa tun nai khan mi puite President Trump puya chu atong chuak veta ani hun engamo chen kalta tanga party thar din tum anga thu thang omdeu rang chu soi fein Donald Trump chuan party thar din tumna hemi konga ruam manna engma anei lo thu a soi chuaka Trump chuan Florida muna conservative conference nei aman puina he tu hui asoya Republican vote ti phela party thar din atum lo ti asoi Trump hi kumsang ni somni palia president chu le turin soi ani in ama po he hi si mule ani a Republican National Convention Chairman P. Royna McDaniel chuan Republican mi le sa voters tamjok chuan Trump hian president office luale turin an du ani ati Donald Trump chuan US President thar Joe Biden ani nuwa mipui ma a thusoi masabera United States policy America first ti kalpui thin chu aliama America last policy kalpui anita ati Conservative Political Action Conference CPAC pathian nikalta khan Orlando a nei ania he huna hian Republican Party a Trump hian
hu wang ala nei lianin ama lom tu le du tu an lana sa hle ti alang chiang hle ani Hyatt Regency Hotel la States alona mipui ma a handing chuaki kumsom sari pali a upani toma se Trump hian mipui te chu chibai bukin dar kar khat don zet thua soya mipui pungkhom te point an lo lomin face mask vualowin putrama hi an lo ngai thla ani Trump chuan kumli zet mai kan thokowa chu hun chu liam tawma se foina hian kan malam hun atana in biakna le soi ho na nein kan in som khoma hun local tura kan hmangai kan ramtan kan party tan na kan thok tana kan pheiche kan rem tran le ta ani hi political party thardin tura idea thar omanga soi chu fake news ani thu Trump chuan a soya thil nui zathlak takania kan vote nei te kan then than chuan nena kan changai lowang ati Republican Party kan neya malam panakalin tho ho na tha le inzom na tha nen ama aya chakle lianin kan kal don ani ati Trump chuan November election a nena a chan lo chung chang po soilang le in election fraud ani ti a soinon le a sang ni som ni pali in than le tur chu soithoin Trump chuan a tum thumna tan nena kongka in hon hun tur ala omani ati Trump chuan Biden administration chuan hun harsa immigration le border security atok mekani ati bok Republican Party hian kum sang ni som ni pani mid Trump election nei tur le sang ni som ni pali president in than lom tur an thilok der towa mid Trump election a phei chuan Trump hian hu wang nei lian hle tura ngai nia sang ni som ni pali in thanona president achu le emo chu lo emo poni se Donald Trump hoilam hian kongro asu thui viau doni in United States politics lo thilok tu te chuan an soi chanchin thar dang ngai thlak chun zomila Myanmar ram hroi tu atanga sipai ten an pai thlak Aung San Suu Kyi chu thotan ni mars ni khat khan video link mangin nei pito ko ta ain lana thupui dang pani siam sak zui ani le bok February ni khata sipai ten civil sarkar thu neina an hne chu nuwa Suu Kyi hi manin an hreng zui nga lania kumsom sari pangami National League for Democracy NLD hroi tu Suu Kyi hi sipai ten an man nuwa mu thei tura ain lan le nam ha saberania a hrisel na po a that mel nia soini hren ani na mun hi tun thlengin soilan alani lo man ani nuwa Suu Kyi hi ramdang atanga phalna nei lowa walkie talkie radio paruk lalu ta puin thu bui siam sakania annuwa coronavirus ripui alen laya campaign rally a huai hota wangin natural disaster law bo chia puin thu bui dang siam sak ani le bok heng thu bui pani hian thiam lo chantir ani chuan kum thum thleng lungin tan tir thei ani ang thotan ni khan colonial era penal code mipui te ti chi ai le ti ral chi zong emo mipui buaina thlen zonga information ti chu khapna hnuaya Suu Kyi hi thu bui dang siam sak bel le ania hei ba ka hian telecommunication law hnuaya thu bui po an siam sak bok ni in au kil chuan a soi a thu bui te hi mars ni som panga ngai tual le ani ang Suu Kyi i lawyer pakhat Kingmang Jo chuan hearing an nei ma hian Suu Kyi hi a legal team chuan an be thei lo ti a soya sipai ten an thlen mek pok president Win Min po buaina chok chuak tura mipui te fuya puin thu bui siam sak ani bok ni in Myanmar now chuan ata lang kota Suu Kyi ai nan la hian Yangon khopui le khopui dang engom wazata sipai te laka lung oilo na lan tirin mipui an pungkhom le a police te chuan pungkhom no darnan tear gas le stun grenade te an mang Yangon an nor huai honna tel tamjok te chuan police ten an peile na laka inven na turin lukhum an khuma amatonga omthe phei chuan sil ten mangani Mandalay khopuya po mitam takin kongzo in San State ta lachiwa po mi engomazat an pungkhom bok pathian ni khan Yangon Mandalay Dawei le khopui danga kongzo ta chu police ten tear gas mangin an pu ba ka silai te pon met puaka United Nations tuan thurin tlak tak an dona tangin Myanmar rama sipai te du lo na lan tira nor huai ho zinga mi som poriat an thi to thu le
mi tam takin hliam an tuar tawh bawk niin a sawi heti lai hian independent television le online news outlet Democratic Voice of Burma chuan thizat hi somni an chuang tawh niin a sawi thung United Nations Human Rights Office chuan Yangon, Dawei, Mandalay, Miei, Bago le Pokoku a police ten nor huai hotel lam hoya silai an me pu awangin pungkhom zinga thi an omani ati hei baka hian khopui dang engemaw zata nor huai hotel no ranan police te chuan tear gas baka stun grenade te an hmang thin ti soi bok Assistant Association for Political Prisoners chuan nor huai hot zinga mi zani somsari man an ni le to ti soin sipai chakna hmanga sarkar paithlak ani nuwa man te hi an vain mi sangkhat za somthung pani an tling to ani ati kan thu kallai zela tluanga chak chuakin Burma sipai lal hluiten in biak rem an du ti azia hian chun zom lok teang lungoi lo na lan tira mipui pungkhom te chu an thom ana tial tiala security te che dan po arong tel tel boka mi sang chuang man an ni tua mi somthung velin nuna an chan to ani international por sang sang ten Burma sipai an dema UN le khot thlang sarkar lian ten sipai ten dan lo taka civil sarkar thu neina an hne chu ta chunga dan angin an chung chang ro rena alek ko dona Mars nithum hian Myanmar sipai lal min aung hlain chu International Court of Justice ICJ chuan inlan torin samon apeto ani Myanmar ramhruai tu hlui lo ni to Army Chief Hlui Senior General Than Swi former President Than Sein le Union Parliament Speaker Hlui General Tura Swi Man te chuan sipai sarkar State Administrative Council Chairman Commanding in Chief General Min Aung Hlaing chu an mi hren President an paithlak le State Councillor Do Aung San Suu te an mani hma a inberem thuai turin thu chu a siamin an ngen ani President ni atan a poimo chan chu USDP Party President Thein Sein na hun lai khan Myanmar President Thokreng to reng chu Trump kal toa an thil ti diklo te awangin an chunga dan angin ro rele theilo na dan an lo nei to ni hei Commander in Chief General Min Aung Hlaing atan a poimo lutuk ama hi International Court of Justice athu buai nei mek ani bok awangin amna achol nu a him don lowa President ani thei chuna pumpel don ani Burma sipai hi sangni som pakhat atangin Asia dangtana sangni som pakhat hmalam kha chuan Army Chief te hi dictator dik tak nin a chang chuan an sipai uniform phelin civil thuamin President ni na an chel thina an sipai lal thu nei na hi alang chiang em tho sarkar na in aken tel legislative executive judicial ti vel po an pum mum vek thin sipai dictatorship system a ram an opawangin economy lama atla che em boka zirna lama pe chuan tlaniam takniin English medium atai Burmese a le ani ta ka wangin education standard atanga thli chuan du thu asam vaklo Kalkana University atanga indang ming thale thin Rangoon University chu khovela langsar em thin kha ania ma se riat a hlo to meu lo sipai dictatorship wai ramchung masona ekima tlabal le lain ani sipai ho tal chu ropuin changtlung veu tura ngai po adik chuang lo democracy ram teang Federal Army an ni lo wangin sipai lal tak tak chin chau hi an khosatia arang niam lam ero chu engkima an tlabala achang chuan mani sipai form man po an mani hlotangin an in tum thin sipai ra rel dan thiam tak ni thin kha tunma sang hlui sipai ho tu te nek ne an ek phato lova indona muala an che dan ne ko sak dan te chu khovel human right por sang sang ten an dem na sa hle ani kha dictatorship din hmuna mi puite chunga lalrota do rel thin kha President Thein Sein na sipai bang sarkar aron lal meu chuan ram in rel boldan ero tlemin democracy lam tuanga zo ta dewa constitution fel tak nen khovel huwa a mel a moi ve tan ani sipai ho du tha la siam
sang ni pariat constitution chu hmangin an mahni sipai ho din general pension ho hruai party USDP in sang ni som pakhat atanga som panga chung chu majority la in ro an rela za som ni panga MP po sipai kwata thawani dictatorship em ataina jiom chhotana army chief in thu nei na zong anei chin lai ai chuan mi puite po tho an la ve theita a commander in chief chuan civil thu nei na zong chang talowin home defense border affairs le general administration chau achangta ni sipai lal hlui general Thein president ani lain general Su Mana parliamentary speaker ania army chief po apu general hlui ten civil thu nei na an chela wangin ache ngam em lo kum sang ni som panga kumin thangkhan democracy icon Aung San Suu Kyi te hruai NLD party sarkarna an lak khan sipai no pang kum tlinglo sipaya alak lui chin te ralrama sipai puak phuratan mipuya chhor lui chin te le ti luina manga natlan forced labor te kha aron cheta a ram in rel bolna po sang ni som panga tanga sang ni som ni chungin democracy lam tluang zo in dan lo taka sipai lal ho chum do na thil chi sang chu chia ala tanta a sang ni pariat constitution fang kim lo tak chu attention siang dam lam mai du tok lovin chia hial tha in NLD chuan ma alata ani rimna le muana thazok anei theinan ram chung hel pol chi sang nen voi engom zatin muin NLD sarkar chuan ma la 21st century panglong agreement ti hlotin pui chho zel tumin federal government system pin mang alo lang chho tanin kum som ni chungin Singapore kan le pelang ti thlengin thom an nei chanta a nalna le thu nei na a chil sipai lal hian hetianga rama kal chho zel chuan a vuang wate ta na din sum do na thila kalpi zong te hi ala chedoni na setana Arakan state chunga sipai te ro wa taka Rohingya Muslim te chunga an che na chu khovel kotin mo phur tu apuin an khailum ni ala om ngei donin siat ani sipai pension hun kum somruk kha ama thuin somruk panga thleng a apot sei kha sangni somni pakhat jun thla hian atom hnai le tabok sia beise yangin sangni somni in thlan puya khan apol USDP 10 art telecom takmewa an tlak tak doi a chuan chawrau ek thain suwa rong abolta ani sipai te chu ramven him na thok tura ti ani lain an party din sak USDP lama rilru an hmangna samaya ramma son ain lalna le thu nei na chau an man lelani sipai lal ni na nga chol huna aro rel chuga ro rel na ama son tur ngai ngam lovin chuan lam fahra te siamin ram in rel bol na chu communist sarkar lian terin chanin anam thlutamai chu khovel zong dem ania athisen mo chu tuna Myanmar general hian mo alapur ngeyang India ram state lian po tak Maharashtra a Indian National Congress INC hruai tu te chuan thotan ni khan ram chung fel man sang du lo lalan tirin session nei turin thil sakor mangin assembly house an pan hemi ma hian fel man sang du lo na hi Bihara Tejaswi Yadav New Delhi a Robert Vadra le Madhya Pradesh a eptu MLA te poin alo lan tir tawbok thotan ni kha Maharashtra budget session nei tan ni nia Congress hi Shiv Sena kai hruai Maharashtra Vikas Agadi Tangrual Sarkar a telmeka Central BJP kai hruai NDA sarkar an hnuaya fel man sang zel du lo na lan tira bicycle rally nei na hian minister Bala Saheb Thorat Aslam Sheikh Yasomati Thakur baka Mumbai Congress chief Bhai Jagdap te pon tel State Congress President Nana Patol chuan sarkar lai pui chu mi puite nuizat bura puin an ka ami eitur po chu sak dua puni tun hnaya ram chunga fel man to hi ato ut chuak ta hlea Mumbai a chuan petrol liter khat cheng som ko pasari diesel liter khat cheng som riat pariat point paruk pali ania fel man sang zel awangin sarkar lai pui point soi sela tok na sa a
tu pa ti sang sang huai tu tele chief minister ten lung oi no la lan tir po in ano lan tir pho to ani tun hnaya West Bengal chief minister Mamata Banerjee chuan fuel man sang du lo na thuzia kengin electric scooter mangin secretariat apana Bihara Rashtriya Janata Dal RJD huai tu Tejaswi Yadav point bicycle in Assembly House akal to bo Congress huai tu Sonia Gandhi makpa Robert Vadra chuan February thakhan Delhi khopuya petrol le diesel man sang zel du lo na lan terin bicycle lo mang to bokani Mizoram Congress Party huai tu te chuan thotan ni Mars Nikat Khan Lunglei Press Club pa thu thar the dar tu ten koma kum sang hi poriat atanga sang hi som poriat inkar thlenga sarkarna an chanlaya koshan le tlom ngai pol te dulo thil an tia ngai damandila mi puiten sarkar tura an kole hunatan an in bua sei thuan soi MPCC General Secretary Lalthan Zara chuan kum so man sarkar chungin an in tia mangin NLUP ati hotling ti asoi rualin nataka an tlak thua soya kan tlak chan te kan in enleta Koshan le NGO te dulo zu permit kan pek kha kan tlak chan bul pui berani ti kan mu pathian le mi pui zara sarkar na min pele ani chuan zu permit kan peto lawang kan ho tu ten anti kan lo ti sual to Mizoram Koshan tele NGO te chunga ngai dam kan dil ani ati Lalthan Zara chuan AMC in thana an chak lo ti asia thu soin aizola MLA bial kan nei lowa heti chungin AMC bial pahnia hena kan changa ZPM ten in thana final lut anga anin soi chu quarter final an lu don chau zok nia an hriat thua soi MPCC PAC member lalso ta chuan Congress Party in kalphung an nei pakhat chu in thlan pui nei nuwa soi sel an nei ngai lo ti soya tu te amo chuan in chelbena tan chuan lam te siamin EVM te an mo puwa keini chuan mi puin min hnola kan ngai mai thin ati lalso ta chuan Mizoram Chief Minister in pa chan chang loin thu a soi thin ya soin mi puin a soi ve mai ani anti saka kan CM thil soidana hian kan ram mi puite hi an ngai to om ta le CM ber thu soi hi mi puite tilim tu a chang meka hei hi hlimna tha ani lowa ram le mi puitana thil tha le hlimna dik ngai poimo zok ka thulani ati ZPM te chu mi thabom siamtum ani thu a soi mi pui thu thluk na wanga Congress Party tlakna an pom ti soin lalso ta chuan mi puin sarkar le tlaka min ngai theina na kan thoka bul kan tran le ni kan tlakna atanga in siam tha in Congress Party chu a in sangmar chhole ani ati ole viewer te hne nangin na han zep ve leila kan channel min la subscribe saklo te kha min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chowa subscribe tin me nuwa notification bell kha medlein ola inda don nia